Dobrodošli u TV Informator Mladi su zakon. U narednih nekoliko sekundi pogledajte šta smo vam to spremili za danas. Kako se prenosi HIV? Značaj testiranja. Odnos prema HIV pozitivnim osobama. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, u našoj zemlji je u periodu od 1985. do 2012. godine registrovano 2725 osoba inficiranih HIV-om. Od toga čak 1594 osobe su obolele od AIDS-a, a 1114 HIV pozitivnih osoba je umrlo. Upravo iz tog razloga danas govorimo o HIV. HIV je akronim od engleskih reči H human, I immunodeficiency, V virus ili na srpskom virus humane imunodeficijencije. AIDS je takođe akronim od reči A acquired, I imuno, D deficiency, S sindrom ili u prevodu sindrom stečenog gubitka imuniteta. Ipak treba imati u vidu da HIV i AIDS nisu isto. AIDS ili SIDA je skraćenica, ako govorimo anglosaksonski ili francuski, sindroma humane imunodeficijencije uzrokovane virusom HIV-a. Odnosno, u praktičnom smislu SIDA ili AIDS je krajnji klinički stadijum HIV infekcije. HIV može napasti svakoga. On ne deli ljude po starosti, polu, obrazovanju, kulturi, veri, seksualnom opredeljenju. Zato je važno znati kako se HIV prenosi. HIV se zasigurno prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom, bilo da se radi o vaginalnom ili analnom koji nosi najveći rizik ili čak i oralnom seksualnom odnosu. S druge strane, i dalje je prisutna praksa razmene pribora za injektiranje igala, špriceva i drugog pribora za pripremu droga, što je direktno rizik i za prenos HIV-a i drugih infekcija koje se prenose krvlju. I HIV mogu dobiti bebe, odnosno deca kojima majke koje su HIV pozitivne to prenesu tokom trudnoće, porođaja ili dojenja. HIV ne može da se prenosi kroz hranu, vazduh i vodu. Ovaj virus ne može biti prenet putem pljuvačke, kašlja, znoja, suza, mokraće i izmeta. Zato slobodno možete da se družite sa osobama koje su inficirane HIV-om, da se sa njima grlite, rukujete i kupate u istom bazenu. Ipak, na umu treba imati da rizik od prenosa infekcije nije mali, jer se mnogo ljudi ponaša rizično. Poruka je da osobe koriste kondom pri svakom seksualnom odnosu. Prosto je to jedna zaštita od jednog načina prenošenja, normalno da ne razmenjuju pribor, da ako odlaze da se tetoviraju ili neke druge, da kažemo, invazivne procedure, da to bude u nekim ustanovama ili ordinacijama ili da kažemo kako god, gde se koristi pribor za jednokratnu primenu ili sterilan pribor, što je jako bitno. A ako su imali neki rizik, prosto imaju mogućnost u svakom našem, gradu većem, gde se nalazi institut ili zavod za javno zdravlje, mogu otići i bez ikakvog uputa, bez zdravstvene knjižice, bez toga da kažu svoje ime i prezime, mogu otići popričati sa savjetnicima, odlučiti da li je pravi trenutak da se testiraju, testirati se na HIV visoko kvalitetnim testovima i saznati rezultat svog testa. Epidemiološki podaci pokazuju da među HIV pozitivnim osobama u našoj zemlji 1/3 su mladi, uzrasta od 20 do 29 godina. Među njima ima onih koji nemaju ni jedan znak ni simptom HIV infekcije. Zato je važno testirati se. A testiranje je lako, bezbedno, dobrovoljno, anonimno, brzo i besplatno. Postavlja se pitanje kada se treba testirati. 6 nedelja najranije od rizika mogu otići i testirati se na HIV. Nažalost, kod osoba koje se ne testiraju blagovremeno, testiraju se tek kada su se pojavili znaci ili simptomi HIV infekcije ili znaci oslabljenog imunološkog sistema, oni imaju prosto manje šansi, posebno ukoliko je njihov imunni sistem već narušen, da adekvatno odreaguju na terapiju. U svetu 34 miliona ljudi živi sa HIV-om.
Njih prati visok stepen stigmatizacije, osude i odbacivanja. To mnogo, ta diskriminacija, narušava neku našu borbu i preventivne napore da se ljudi u većem broju testiraju, da se obrate zdravstvenim službama, da prosto podele taj svoj HIV status pozitivan sa nekim ljudima koji će im dati podršku. Jer je, složit ćete se, jako bitno imati podršku kada ste inficirani. Dakle, šta treba ti da uradiš? Koristi kondom. Samo jedan nezaštićen odnos može biti opasan. Testiraj se i ohrabri druge da se testiraju. Prenosi znanje. A osobama koje žive sa HIV-om pruži podršku, jer je zaista dobar osjećaj znati da možeš da pomogneš. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz TV Informator Mladi su zakon. Sledeće subote očekujemo vas sa podjednako važnom temom.